Imes paudomiyeng tabiribasingbu ahan magtada binitana taramno sa bagaloyana kurumzari. Hauzik paudamasigi maroyo pau thamzari. Haukiba pung kunmarida Manipurda nauna COVID-19 positive oiba miyoi samsupna mari thengnakre miyoi anina laikidre. Lakadoriba Manipur Assembly election da mirep oigadabasinggi piral chingkhatpagi thoram pangthoknari. Festival of Kubak Isai pangthokre loyana saknairaba music composer singer Bapi Lahiri ngasi laikidre. Mapungayo Paulo Birasi. Malem Pumbada COVID Laisa Sandoli Basida Manipur Yoina COVID positive case samsupna mari thengnakre miyoi anina laikidre. Pungpa Master miyoi lisinga masatruk ni putaret COVID test tobada miyoi jamsupna mari COVID positive oirambadagi ngasigi COVID positive bagi chang chada taruk dasmik ahum yoki. Laisa ase sandorakpadagi stage da apunba miyoi lak ama lising kuntra taruk jam kuntra taruk COVID positive oikre miyoi lisinga ni supna marpuni pana laikidre. Ngasi miyoi sam kuntra taruk naba phabadagi discharge tokiduna apunba COVID naba phakibagi masing lak ama lising kuntra mathoi chamapan supna mari yore stage gi recovery rate na chada maudra taruk dasmik nipan mapani. Bharatiya Janata Party BJP ki mikhal ki manifesto hayeng BJP ki National President JP Nadda na phonglagani. Hiramasiga marilena election manifesto committee ki makok thongba Union Minister RK Ranjan na party ki Vice President Ashwini Kumar galoyana BJP headquarter da Paugi mifa ama pangthokre. Paugi mifa maduda hauzik paliba lenga ki achievement sing amadi anoba manifesto asi karamna draft tokibage haibagi matangda miyamda khanganki. Union Minister RK Ranjan phongdorapagi matunginadi anoba manifesto asi state tongan ba stakeholders sing haibadi civil society organization cultural organization amadi sanaroi kayaga munna tanaro matungda semkibani. Masiga loyana lengana state kasin koya thungna thongkiba suggestion box singdagi lowkiba miyoi lak ama henbagi feedback lora matungda sembani haiki. Ngasi Jiri Bam 40 Assembly Constituency ki BJP ki mirep oiriba N Buddha Chandra ki flag hosting thoramda Manipur ki Chief Minister N Biren Singha saruk yakre. Thoramadu MP Laisem Basan Jauba Manipur Food Industries Corporation Limited ki Vice Chairman K Charan Kubar Asok Single Minister Gamena Assam Election Co in-charge BJP Manipur Pradesh A Biren Singha Pauksing Kamai President Naga People's Front NPF Jiri Bam District amadi BJP ki maroiba miyoi kayasu thoramadu saruk yaki. Tauranga Marilena Chief Minister N Biren haikibada Assam State tagi develop hena tongnaba Jiri Bamdagi BJP gi mirep ama pamjai maramaduna aikoi punna lepminasi Manipur gi manu hanjan mafam de leiriba awana sing amatta laheloi haibasi BJP gi wasakni maramasna isamak Jiri Bamda laklaga haizari madudi model district ama ohensi mayam punna nungsi sana leiminasi amadi Jiri Bam gi JT road lambi gi sanction kaiduna leirabani code of conduct Laibana Tabak Kara laptop Krabasu Atubada Lambi Samba Horagani Jiri Bam Praza Mayamna and Buddha Chandra da Bot Bibiu Haina Supongdoki. Is it Yaldra de Quidisi given a pay in a Kanbazati Nakanevik? Is it like the Hindi Sarta Quisi given a pay in a Kanbazuki spirit flavor Quizati never? Aduna in a high Bajamoy making Korga. Yemo Ahanbada Isida Imada Isan the Satkadaba Kogada Wahivata. Number one. Adugi wahidu munoito. Aduga lambi de karida tawa matamda hoi. Ngak sauna bagi strike lak bagi inna bakhona badun amani. Haukiba sahi mga asda BJP na lusing balenga asna lebak ngak pagi mahuta lenga asibu lusing iba birena matau karamna NPP bu mapangal sontan sige matau karamna namtha sige haibaromda Chatlingaida lebaki thabak thoramdi amatta tauramdre haina NPP ki National Vice President oiriba Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na phongdokre. Wapama singasi hairo Asida National People Party NPP ki mirep oiriba Ningthaujam Diten gi ukhongsang mayai likai da leiba yumda pangthokpa piral chingkhatpagi thoramda mahakna haikibani. Mahakna makhata na hai Manipurda pankiba BJP na lusing ba sungsinna balenga asda yauriba NPP bu Chief Minister Nongthombam Birena kayara hanna
ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯏꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ go to village go to hill school ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯪꯂꯥꯎꯇ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯟꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ngasi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ BJPꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯅꯔꯦ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ तसेंग येंबदागदी थोदोप केसु खेलब लेते सिगी मतमदा सरकार असु कितन क्रिटिसाइज करूबदा कितन अगेंस्ट nganguda फाजल लगा जेल नमजन बा NACA पांबा सिगी थोदोप में जे कया अम लेखबनी मदुन ताकदी करियो फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी की ख्वाइदगी एसेंशियल ओइबा कंपोनेंट अमदी फ्रीडम ऑफ स्पीच नि फ्रीडम ऑफ स्पीच लेगिने अदुनदी डेमोक्रेसी लेगिबा लेतबा जे क्वेश्चन अतो अमनी हौखिबा तांका कयादा भोट कादुना मियांगी मिहुत ओइखिबसिंगना मियांगी थाजबा कया मांगहनदुना हन्ना यंगलक्तबा सिना ngasi मियामना मिकअप थोलक्तुना खंगलक्पदगी अवोनबा अनौबा अमा पुरकनबगी वखलोंदा लाकदोरिबा 39 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलासी थेंगनागनी हाइना हियांगलम एसिदा INC गी मिरेप ओइरिबा डॉक्टर हुइद्रोम जितियाना फोंदोखरे ngasi lakadariba 39 suba manipur legislative assembly mikhalga mari leina langmaidongda leiba INC gi mirep oigadariba Dr. Huidrom Jitian gi yumda pangthokiba phiral singkhapagi thoranga mari leina paumi singda wafam singasi phongdokibani Jitian makhatana hai lakadariba mikhalasida Kakching district ki oina Congress ki mirep singna sauna mai palakani state ki oina su Congress party na masing yamna mai palakani haibagi thajaba sauna lei hianglam SCSC education yauna hiram kayada manglomda sangshinduna चखुटपगी महत्ता मनिंग हले हाइनसु फोंदोखी ngasi phiral singkhapa tharamadugam mari lena Dr. Huidrom Jitiangi mikhalga mari lena achauba mipa amasu langmaidong public ground da pangthoki mipa maduda CLP leaders oiriba XM Ibobi MPCC gi president local hanagi minister K Ranjit Singba Congress ki lusingba kayana saruk yaduna Dr. Huidrom Jitian bu mai pa hanabagi matangda wafong kaya phongdoknaduna constituency asigi miyamgi mihut ama oina thagat pirakna ba bot khongki फना माई पाकना याम सिबिदना थकापिबो ओरगति अहामर तवे खलिबसी अवोनबा अमखक पुरकपदा कई कई चंगी हाबसी आई हाइपेट चरावप मा जिंग कांदा एजुकेशन सेक्टर सि अदुमति मनिंग हल्ले दोरना कागिबो सिंग अदुना थंबिरमबा फजदब मयाम सि अमुक्तंग अवोनबा म पुरकपदा ओनसिलगा अखोय तोंगानबा मी ग मानबा मी याम कायरंग नकपा कैनेडा अमा ओरगा अखोय प्रधान पामबसी सिनी पामदबन सिनी या पोतु Manipur gi apun basakto ngakna thamba madi hialong constituency bu awonba constituency ama oihenbana agenda oiraga lakadaba election sida mai paknaba thengnagani haina constituency asida JDU gi mirep oiriba ex MLA E Dijamani na phongdorakli wapamase hialam de leiba mahaki yumda pangthokpa election gi phiral chingkhatpagi thoranga mari lena haikibani thoramadida Dijamani na makha taraduna lakadaba election sida mahakna mai paklabadi ngasi Manipurna hiram kayada sothariba menkhatnaba honagani maruoina lamdamasta thabak phangdana leiriba nahasing thabak piba health amadi education sector da ahenba miyeng sangduna thabak tawgani Manipur asi kanglo phurup yamba state ama oibana leiminariba phurup singi marakta asetpa mari ama sagatuna Manipur gi apunba saktam asi ngaknaba honagani loyana hialam constituency gi oinasu mahana MLA oina leiringe matamda tawramba chakot thorangi thabak sing adudagi handak na hena tawgani amaromda JDU gi matangda mahakna makha taraduna handak JDU da mirep oiriba sing asi miyamna pamnaba matik chaba miyoina ayamba oibana party asi MLA masing yamna kaba party amasu soidana oigani haiki ngasigi thoramadu da JDU National General Secretary Afak Ahmad Khan yauna JDU Manipur State ki lusing basing amadi hialongi masing yamlaba miyamna saruk yaki मणिपुर की प्रजा मैम सफर तौर भारत की संविधान से सेंब मणिपुर की ब्रांचेस मैम से पीब याब पीहूदब मैम चिंग तम की मरक्ता तोान तोान एडमिनिस्ट्रेशन मानब सुगम सेमटोप फगत याब मौद तब सोशियो इकोनॉमी सोचल मैम फरकदे इलेक्शन पैसा मी बोलना सिजनवा यामना हंथब थाकी राजनीति तौबसे थेंगनबाइसे दरकार होय Khangabo Assembly Constituency da Janata Dal United JDU gi mirep oiriba Thoksom Jadumani gi Khangabo khulakpam lekai da leiba mahaki yumda ngasi yaifa thongni galoina phiral singkhakre
Tungda Khangabok Patri da Laiba Langdaibung Ground da Miyang meeting Pangthoki. Piral Chungkapamadi Miyang meeting aduda ZDU ki National General Secretary Afaq Ahmad Khan, ZDU ki NE Regional Coordinator Daniels Nguli, Khangabok Jila Parishad Member KS Rasmohan, Khangabok Patu Gram Panchayat ki Pradhan S.O. Pendro, Patri Gram Panchayat ki Pradhan Moirangthem Manglemjao Masung, ZDU Manipur State Thobal District Masung ZDU Khangabok ki Maroiba Thaupuba Singna Thoiba Mitung Singwina Saruk Yaki. Ngasigi Taramadu ZDU ki National General Secretary na party asigi manifesto su Miyam Mangda Pongki. ZDU ki National General Secretary Afaq Ahmad Khan haikibada lakadari bataran intoi suba General Assembly election asigi matung lengak sembada Janata Dal United yaudana lengak sembo oithok loi lengak sembada ZDU na asoba thaudang lauduna Manipurda ZDU yauba lengak ama soidana lakani ZDU asi North East ta amadi Bharat ki mpham kaya da mapangang kangkhalak liba Party amani North East ki oina Nagaland da lengak sembada yaukraba party amani handaki mikhal matung da ZDU yaudana Manipur da lengak ama semba haibasi oithokloi miyamna ZDU da vote PBU haiki. मैं उनको भी इस मंच से चेता देना चाहता हूं कि ये मंच किसी और का मंच नहीं है, ये समझने की भूल मत करना। मैं खंगाबोग से लेकर के दिल्ली तक तुमको दौड़ाने का काम कर सकता हूं। ये मंच जनता दल यूनाइटेड का मंच है। यहाँ किसी परिवार का राज नहीं चलता, यहाँ किसी भाई भतीजा का राज नहीं चलता। मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ, ये मेरा फख्र है, ये गौरव है। आई एम फीलिंग प्राउड कि ये जनता दल यूनाइटेड का मंच है, ये तेंजई का मंच है, ये नीतीश कुमार का मंच है, ये जादूमणि का मंच है, ये कोई मामूली मंच नहीं है। Taranithoi Suba Manipur State Assembly Mikhalda Kaksin Kendra ki BJP da mirep oiriba Y Surchandrana criminal antecedent leina leite haizinduna Manipur amadi Kaksin ki praja miyam da oida padaba haiziliba si khwaidagi laibak thibani haina ngasi Kaksin Kendra ki MLA oiramba M Ramesona masagi yumda pangthokpa paugi mifa amada phongdorakli paugi mifa maduga mari leyana mahana makhata na phongdorakibada Y Surchandra ki mathakta leiriba forgery case asi mahana district magistrate ki charge puringaida thokibani mahana pharmacy pairingaida powerful lana sinaduna mifa mipungi thabak adu chathakibani masigi sabchaba proof haibabu CBI na case asida mahak senai haibagi report piba laikhrabani asigumba powerful lana sinaba misak amana sahi 12 hena Kaksingi lusingba ama oirambasi khwaidagi laibak thibani asigumba powerful lana sinaba sina mahakna MLA oiringada Ministry of Tourism na sempham thadaduna semgatkhiba Kaksin Garden bu mana semjaba trust ta pansinduna masagi lanai income ohenba MDS ki makhada semgatkhiba lamkhai pukrida khoisop mela togduna ngayokduna masagi lanai property onthokpa tural wangmada sariba community hall bu mana yaba thabak tharong khagdada Sijin haliba sini masi logi wangmudani haiki mangonda lairibasi masi khagdanate loan lauraga car leiki bagi sampam haplam dabasu lairi masi material facta haplam dribasi form C7 da melaga party da pisin dabanani maram singasina mahak masana dum disqualified oiragadabani hainasu phongdoki mana makha taradana hai book of law da anirak disqualified oikraba haibadi Speaker ki Tribunal amadi High Court na wayal pikraba mi ama amuk vote lepa yai yade haiba sigi sabchaba law leitribani masi higher authority na discussion tawba yanaba observation dasu mahakna hapkhre asigumba aranba corrupt practice tawba singsi Manipur amadi Kaksin ki praja miyamna yade haibadu khangansi hainasu miyamda mahakna appeal tawki Criminal Act lairagadi natraga any nangi labor information about the candidate ki matang da labor information khuding mak disclose to gadawni khangan gadawni hai aidi khangan laga aigi form da hapaga public the loing khangali aigi sugumba CBI case ma lermi haiba case asi hojik ti ai discharge orga aigi ira leram da badagi masigi case loigre na ai happy eba adu siri yankom Surchandra di magi mathak ta leiba asiguma mana governor gri order onthok onsin tawraga ma CBI mi phajiluba mi mari फारुरिबा मी मरी सिगी ना तोरपा हाई कोर्ट तोरपा केस की मतुंग ना CBI ने इंक्वायरी तबदा महांगना गवर्नर की ऑर्डर द ओंथो ओंसिन तबगी मरा लई है ना फोर्जरी तवेना लईरबा केसी माक हापम दे लो लेबा ना असिगुम ममी सिना कक्सिंग केंद्र की सही तरह हुंदोय MLA और मायबसे यामना अखोय लाइबक थिबा हाइतारे
Kangmong Sangi Kala Mandal gi mapok kumon thoranga mari lena festival of Kubai Sagi thoranga si nambol Kangmong Maisnam Lekai Dalaiba Mandala Sigi Sanglenda Pangthokre. Thoramadu S. Manglembi Leima Yaro Bamdia Jila Parishana Thebamitung Padamasri Warepanaba President Theatre Center Manipur Thoramapu Amadi Sarungbam Biren Director Manipuri Theatre Academy Thangjam Thoiba Singa Pradhan Kangmong Gram Panchayat Amadi Maisnam Keso Singa Founder Member Kangmong Jangit Kala Mandalna Akhanaba Mitung Sing Oina Saruyaki Thoranga Marilena Thoramapu Oina Saruyaki ba Padamasri Warepanaba na Haikibada Kunayama Masaktak pada culture na soba thaudang lori chatna lonchat mang khrabadi kunayama mang labani haibada haiman bathok loi aikhoi gi nat chanabi dharma phije sakchana kunaya sige aseng basaktam utli masiga loinari ba culture asinga tuna thambagi tangai fadaba leiri kalakar singna art ki lambida soba thaudang lobag loyena manipur bu prithvi da saktak libani haiki ariba art form sing bu yokhat pagaloyena hogolak liba mirol da hena khangan gadabani haina su makata ki Tharongi manung chana nupa amasung nupi palagi khubak isai phangnaki heritage maya masina manipura khunai ase aikoi gi adugumba machakta leiba khunai amani haidana aikoi gi identity manipur samaj gi identity aikoi gi punshiro aikoi gi hainabi aikoi gi thapsi aikoi gi khunai ase leiraro aikoi ase karino aikoi gi phije chachana mangrabada aikoi gi hainabi na mangrabada aikoi gi yumba gaiba gi chanabi na mangrabada aikoi meitei khunai ban lai hai karina takadawige Second International Manipur Short Fiction Film Festival 2022 gi khangal aba film taruki mingasi Social Welfare Department ki conference hall da pangthokpa pawmi singuna ba amada lauthokre ngasi lauthokra film singdi Gyanan gi direction da imagi ibungo Kurai Jam Rajesh ki direction da Sangbanaba Atia Satish Moirangtheng ki direction da Thawan Michak Krishnamani Mutum Ratan ki direction da Angoba Uful Satyavati ki direction da Ibok B. Rosie Devi ki direction da Lambi Amadi Ipak Best Popular Film da Satyavati ki Ibok ni Let's Make Manipur Drug Free Haiba Theme da Film for Manipur ki miyang Makada Department of Social Welfare Government of Manipur na sponsor tawduna Ipak Films Production Manipur na sinuna pangthorakiba Second International Manipur Short Fiction Film Festival asida punna film kunipa na sarukyaki Film Festival asi convener Rakesh Naurem Social Welfare ki Director Ngangong Uttam Singha Department Simaki Deputy Director Konsam Saroja amadi Film Forum Manipur ki Secretary NG Ganashyam Singba Maroiba miyoi kaya yaudna Film Forum Manipur ki Secretary NG Ganashyam na lauthoki Ngasi Commando More amasung 43 Assam Rifles ki apunba team amana Lakadar by State Assembly election gamari lena section tharong lokhopo oina thi humbagi thabak sathabada KYKL gi cadre ama phaba ngamkhre pharaba KYKL gi cadre adu Cell Corporal Chagol Chem Ingobi sei kuntra mari alias Nongthang Mahak Lalholuk asida lisingani mari gi March thada join tokibani hairi Thasigi taradagi Manipur Science Aquarium Diang College Campus Imphal da pangthorakiba 7 star level aquarium exhibition cum flower show ngasi loisin kre ngasi loisin maki tharamaduga mari leina scientific officer Manipur Science and Technology Council Dr. Rajkumar Pritamjit Singhana hai Manipur da phangliba tongan tongan ba nga makhal singa sibu mafam asta thamlaga miyam da khangan ba madi chhatra kaya bu mangki gadora ba nga makhal asigi maramda nainaningba kaya bu khudong chaba piba asini exhibition asigi maru oiba pandamdi aquarium madi floriculture gi maramda Tabak Toriba entrepreneur singbo hena sakhalhanba sini haina phongdoraki ngasigi thoramaduda L Gambir Singha principal Diet L Samaji Singha Ritya ISOD Botany Department Imphal College samadi Dr. L Dinachandra Singha Director Manipur Science and Technology Council Imphal na mathang sina guest honor amadi president oidona thoramadu pangthokki ngasi hokiba sahigi 21 December 2021 ahingda election ga mari leinaba laibak thiba thongdo amada laikhidraba Rohit Kauba Mahiroi amagi misiga mari leina Manipur Police na phaduna hauze police custody da remand lokthaduna leiriba miyoi taruk court ta puthorakadore haibedagi nupi singa district and session judge Thobal court ki gate namkhaiduna court manungda changnaba honakre police na athingba pibadagi police ka muknakre ngasi hairok tagi lakpa nupi singa duna kholaw kaya lauduna court manungda changnaba honabada
ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯆꯥꯎꯅꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨ, ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ NSA ꯇꯥꯍꯜꯂꯨ, ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯊꯥꯒꯠꯂꯨ, ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯂꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯣꯍꯤꯠꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯏꯁꯥꯕꯤ ꯋꯥꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯦꯛꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯦꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯂꯥꯎꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯦꯛꯊꯔꯛꯂꯕ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯔꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯒꯝꯚꯤꯅꯤ ꯀꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ, ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯣꯍꯤꯠꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯐꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥꯕꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯔꯝꯕ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥꯅ ꯊꯥ 2 ꯐꯥꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯗꯕ, ꯅꯤꯌꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ, ꯃꯃꯥ ꯆꯥꯝꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯊꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯕ NSA ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯗꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥ 2 ꯍꯥꯏꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯗꯕ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯖꯩ, ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯃꯥ ꯆꯥꯝꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ 5ꯅꯤꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯊꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ NSA ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯔ ꯁꯤꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯔ ꯁꯤꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯨꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 5ꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯜꯂ ꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯦ꯫ 1930 ꯑꯃꯗꯤ 1930 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯗꯤꯁꯀꯣ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯈꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡꯒꯔ ꯕꯥꯄꯤ ꯂꯍꯤꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯍꯤ 64 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯈꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤ꯫ OSA (Obstructive Sleep Apnea)ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯗꯤꯄꯛ ꯅꯝꯖꯣꯁꯤ, ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ, ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯤꯁ, USA ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤꯄꯥ ꯕꯥꯄꯥ ꯂꯍꯤꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯕꯥꯄꯤ ꯂꯍꯤꯔꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯇꯦ ꯆꯜꯇꯦ, ꯗꯤꯁꯀꯣ ꯗꯥꯟꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯥꯕꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯕꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯏꯁꯩꯅ 2020ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯚꯥꯒꯤ 3ꯗ ꯁꯛꯈꯤꯕ ꯕꯪꯀꯥꯁꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯅ ꯁꯜꯃꯥꯟ ꯈꯥꯟꯒ ꯎꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯕꯤग ꯕꯣꯁ 15ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ म्यूजिशियन अमदी सिंगर बापी लहरी लेखिदबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अवाब फोंदोखी। उत्तर प्रदेश की सीतापुर पांथोप रैली वांगद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपी पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट हाइबगी वहानथोक्ति रायोटर्स माफिया राज अमसुंग गुंडा राज पु लाक्सिले हाइबनी। ममांग पालंबा गवर्नमेंट सिंगी मतमददी मखोय अदु लेरंबनी। हंदक पांथोखिबा मिखलदा बीजेपी बु मियामदगी सपोर्ट फंखिगनी। बीजेपी गवर्नमेंट की लेंगा मनुंगदा फेस्टिवल निंगतमना पांथोकपा ngamle इसन इचानुपी सिंग सेफ्टी ओइरबनी। फेब्रुआरी कुलुमदेदा बोट थादनगदबा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की असेंबली सेगमेंट 9 पांथोकपा रैलीदा पीएम मोदी सरुक याके हाइरी। रशियाना हाना सोवियत स्टेट में ओइरंबा यूक्रेन लोननबा ngamkhaida लानमी थमजिलकले अमदी लंदासिलकपा याय हाइबग लोयना यूक्रेनदगी थोकनिंगबा मियोयसिंग फ्लाइट की टिकट फंगद्रे हाइदुना कीबा पाखतपा तौदनबा मफम अदुदा लेरिबा इंडियन सिटीजन सिंगदा इंडियन गवर्नमेंट खंगनख्रे। यूक्रेन दा लेरिबा इंडियन एम्बेसी दा इंडियन सिटीजन सिंगना एडिशनल फ्लाइट सिंग लेटबगी कीगनु मतम चाना लाकनी हाइना फोंदोकी। अदुमैनमक इंडिया दा पाइगदबा अफंगबा फ्लाइट सिंगी टिकट बुक तौहोबनदी फै हाइकी। हौजी यूक्रेनिया इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, कतार एयरवेज सिंबा ऑपरेटिंग फ्लाइट सिंगी हाइकी। एयर इंडिया अमसुंग यूक्रेनिया इंटरनेशनल एयरलाइंस ना अहनबा फ्लाइट सर्विसिंग तौनबा सेम सारी हाइबा वाफमसु फोंदोकी। अमरोमदा मॉस्को ना मखोगी लानमीसिंग लौथोकलगनी हाइना लौथोक्रबसु हौजिक फाउबदी लौथोकपा लैत्रि हाइना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो चीफ जेम्स स्टोलनबर्ग ना हाइकी। यूक्रेन क्राइसिस असी वेस्ट कंट्री सिंग थोअनबनी हाइना रशिया ना मराल सिरिबनी। यूक्रेन असी नाटो के मेंबर अमो हेलोय हाइबगी थाजबा सोइदना पीगदबनी हाइबा वाफमसु रशिया ना फोंदोकी। सानबगी पाउदा
Hauze Goa da sathariba Hero Indian Super League king arang sanakiba Maudrani Soichuba match da ATK Mohan Bagan na FC Goa bo Anishino da Maitiba Pikre League asigi Maudram de suba match ngasi numidang pung 3 makhai dagi Odisha FC ga Chennai FC ga sanaba hokre hayeng February tang 13 ta Jamshedpur FC ga Mumbai City FC ga sanaragani point table da hauzik phawbada Hyderabad FC na ahan bada ATK Mohan Bagan Anishubada amadi Kerala Blasters FC na ahum subada lairi Hauseroi bada maroya pamukana thamjari Haukiba pung kunmarida Manipurda nauna COVID-19 positive oiba mioi samsukna mari thengnakre mioi anina laikidre Lakadoriba Manipur Assembly election da mirep oigadaba singgi firal chingkhatpagi thoram pangthoknari Festival of Kubak Isai pangthokre loyana saknairaba music composer singer Bapi Lahiri ngasi laikidre Ngasi gidi paudam pijaba matang nasta loisinjare miyeng tabiriba singbu amuka hanna kurumjare